Kum shibenta jong kajing persyang kabadang ya shakman, ban pynkhlain ya kajing pynkre na kabenta kajing jia basngausi, bat ban pynbhaya karukom yarap karke, ka Disaster Management Authority West Jaintia Hills hakanyo trik naitung, kala Pynlong ya ka mock exercise halor kajing jia jong kajing ki jumai. Kani ka mock exercise kalong ban bishar bnia ya kajing pynkre jong kitanat paper bat kitanat pa jingiarap karke, ban pynkhlain ya kajing atruilang hapadeng kitanan, bat ban pynkhlain ya kajing la ban jingiarap hakapur bajia ujumai, ni kiwei kajing jia shatlin sham. Ya kani ka mock exercise la Pynlong ha St. Paul Secondary School, Mokas 1, kumju ha Office Divisional Soil and Water Conservation Officer Juwai, ha WK Woodland Hospital Sabak Muswang, bat hakyang nang ba Government College Playground Juwai. Hablas tu sudah okey. Lah ini cepat. Harap-harap lah ni lah.